Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamu tasliman katsira. Wa ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kira mahirangul Islam hewti kada suji men do hande kadi kagalle Allah heji Ibrahim bari ya Allah yima do nada be aljanna karmo ko min ustad Abdoulaye Ba Seyni de fotana de ren da suji men di hande alkamisare len do ko da suji nayi woni ko be finata da suji tati woni ko be woni en finude hande da su mon den fuddo den ko deftere safatu tafasir den alay don fuddanto en hande ka tafsir suratu saf aray darsuɗi mon e yahay ka deftere sowaru min hayati sahaba e ƴenna en fi o sahabajo tedduɗo maketeɗo Habibu bun Zeydi al ansari. Darsu tan mon ko tafsirul Qur'an on haray ɓe timminana en hande suratul qalam. Hara musidɓe julɓe ko toli men e darsuji ɗi. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi wasalamu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. التفسير. وبه سبح لله الله سبحانه وتعالى ما في السماوات كمول ما في الأرض ونقولكم أي نزه الله إني الله أن وقدسه سنينيمو مجده تدنيمو جميع دندانغال ما في السماوات كمولي والأرض كون كليد من ملك مر ملائكة وإنسان نتنكم ونبات يبودين وجماعة تاتكو في دواتا مرسان دوار مسنا مرسنا في فندي يبو سبحانك الله سبحانه وتعالى وإن من شيء الله يهون إلا يسبح كنان وسبحانه بحمده وانبيته الله سبحانه وتعالى ولكن كونوا لا تفقهون ونهم فما تسبيحهم سبحانه المجتمع. قال الإمام الفخري يمدماك أي شيء سهد لهم سلانكم بالربوبية جاء المقوم والوحدانية إبوت باكم مقوم وغيره ما يكون عليه من الصفات إما الصفات الحميدة يتنيدي جميع دندانغال ما في السماوات والأرض كون كمول إليكو وهو العزيز وكان كون فول الام الحكيم نيا ياور مكو أيوة هو الغالب وكان كون فول لهم في ملك الام مكو الحكيم نيا يدو في سنعه أقول مكو الذي لا يفعل أمه وتا إلا ما takatadrihi wana ko nyaawi dum al hikmatu hikma makko nyen al makko wonda ko lesan wana wonde hikma o wi ya ayyuhal ladhina kono be amanu gonde be lima eko fihi nun taquluna walan to ma la taf'aluna kum quwwata Allah felid ay ya ayyuhal ladhina kono be saddaqullah gongin be Allah wa rasulahu illa makom lima eko fihi nun taquluna walan to be alsinatikum ene mon sayam hunde wennu wala to ene mon hunde wala taf'alunahu haram wa ta'dum ali ay shay'in ko hennu hunde taquluna walan to naf'al an huwa ma la taf'aluna hu haram wa ta'dum inma huwa yata'u huwa ta'dum من الخير مدمئرن والمعروف مؤجن مؤجن هو له استفهام لندن قالوا على جهة الإنكار وبنج متنقل وتوبيخ في القبل
wol neɗɗo watawa ko andi on wota qala ibnu kasir ɓe maki haha inkarum ɗum ɗo ko yeddugo on mettina ala man yaidu e on mono foda wa'adan fodore aw yaqula ma o wiya qawlan konngol aw yaqulu ma o inna qawlan konngol la fi bihi ngol hunnata o fi sahihayn woni selle ɗiɗi deftere imam boukhari deftere imam muslim ɗen ɗen ɗe defte ayatul munafiq mande ko andirte goɗɗo ko nafiqi yagal salasu ko piji tati piji tati aɗa nun ɗum isa wa'ada so fodi ahlafa o lundo fodare makko oɗo ko ɗum ɗo ɓe fuɗɗori ɗum ɗo na oɗon fuɗɗori wa isa haddasa simo yewtude kadi kadaba o fena yewtere makko ila ɗum ɗum noon wa isa o tunan so hoolama haana o jam fo ɗiɗo tati sino neɗɗanke on aray ko naafiki yagal ngal haɗen timmi e makko on tawi ko geɓu gootu mo mari e ɗiɗo haɗen mari geɓale naafiki yagal hatta o terto fum noon ɗon noon yeɗo jannguɓe andi fi ɗum ɗon haɗa koɓe walli seyno maɓɓe non gekkuji ko ɗum ti jangganta na wonti andu toon a ɗogga bollirde ma nan ɓe no woole ara andano nani no woole andi fi muɗum hande kadi terto sey monde goɗɗo sima refti akkadal inkar o tentini mettinago ngo alayhi dow ɓeɗo ɓe qawlihi o wi ɗon toujours kabura makko tan mawni tikkere indallahi ka Allah ay azuma mawni fi'lukum golle mon ɗen haasa ɓeɗo bagadan tikkere inda rabbi kon ka joom moɗon yo noon so andi kala ko tikkinde Allah wa wuɗɗito ɗum andi ko tikkinte maw e maraɓe ha ko tikkinte Allah e goɗɗo ɓatto ɗum oyni anta ɓurde wolto ma la tafaluna konko andu on hoota ay ko woni anta ɓurde wolto cheyan hunde sumarati la tafaluna hu hara mo ko wolta konko huuɗon ɗon on andi ɓe yimɓe no woodi aya ɗo yewi ka goɗɗo o tenqina wonde huttanta haaju ma o hollamo wirtoɗa e makko tigi on wirtoɗa e makko e dama no mampoɗano ko oyna gasi elle ala joni aɗo ñalando e arosa oroyana e tigi tigi on tawnam tañi ɗon heɓanoto komin no gonɗa tañi en kono laatanoki an hara ɗaɓɓira al nokku goo hara noon ko ɗum tañiɗa wonde bannala o réglante probléme o ko daññande kadi o yetoma daññande manna andi ɗum no hoore no hulɓini ha wonde ko confiance si hakkino bete laaɓannoma law o ɗaɓɓire nokku goo sikke kanko yitode hoyeede angal o ankade yitodi hoyeede gurdanɗam se woni ko sabu salade ma mbaruɗa si a mara ɗon haray la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha se woni na immordema wa an taidu e nde fototon ɓe sayi hunde summa rewti la tafuna bihi hara hunnaal konko foɗo ɗon qala ibnu abbasin ɓe maki kan laatike kana nasima laatno min al muminina immorde ɓeɗo gonɗinɓe qabula ko adi an yufrada farlede aljihad jihad ndin jihad ndin e maɓɓe yaqulno ɓeyna la waɗatna men yelinoke anna allaha wonde allah azza wa jalla teɗuɗo mawɗo on dallana ala hubbil amal o tirne men e giggol moƴƴereji ilay faade makko yettuma kenno golle moƴƴe huwete o huwante on sait ko akbar allahu allah humpiti yani allah on andini nabiyahu annabajo makko on anna habbal amal andu ko no jeeya ko ɓurayɗede asalan ɓurayɗede golleɗe ɗi iman billah ko goɗɗugo allah subahana taala la chakka fihi o tawata goɗɗinaga sikki ala e muɗum ala na sikkitala e muɗum on to sikkitaki andi alqur'an simore ko tiral ɓeytoɗen inni innama lmuminuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim
في سبيل الله فجعلوا ما لهم أولئك هم الصادقون. woni Allah subhanahu wa ta'ala na do sikitaaki be tinno jolle de kadi wonki ngi gola wonki ma fila wala no banto be do de woni gongo be ko dango ngal ala ko nangal naka dangal tum la budda onti wara golle ko tawata jokkay dum wa jihadi habugol ahla ma'ashatihi be yimbe yedde allazina ben khalafu yidde ɓe Allah haɓa ɓen ɗon ɓe lundi ɓe al imana goɗɗinal ngal wallam yuqirru bihi ɓe qirtaki goɗɗingol Allah subahana taala ngol falamma nasala nde tippino al jihad fi jihad ndin kadi zalika nasum ani o jihad o yimɓe goo minen mu'minina e morde gonniɓe ɓen wa sakka alayhim satti e dow maɓɓe amro ho fiyaki ko wiyete kom fiyaki ngal ɓe gonniɗa fiyaki ko wiyete ko ndiɗo jihad kono so tippi al ayatu ayo on tan ayo on tippi ya ayyuhal ladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabara maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun aya wa qila bi amaka huwa ɗum an ya'muru al insana an ya'muru ko yamira al insanu neɗɗo on akhaw siɗɗo makko on bil ma'rufi o yamirama ko mo wala ya'tamiru bi kanko yamirta ɗum o yanha o haɗama anil munkari ko añini wala yante kan hattata inda an ko gay on konko añini kawli taala no Allah taala to ɗum daali noon a ta'muruna an-nas yo yamire ɓe ɗo yimɓe bil birri ɗiggangol Allah tagol Allah a tan sawna yejjito noon ko wontiri moɗen eyna ɓiɗɗe ma o tafimu singa ma tafimu an noon kaandi ko ɗum jokkuɗa ko ɗum jokkuɗa woni ɗengal ngal no yamira kono ko ɓe ɓurta battinde ko kuuɗe maɗe an wona ɗo ñentinede ka suudu to kono ɗe pay ko ma ko soodi ko cigarette kamɓe andi no waɗe baba fimen ella alay ɗum baba ye cigarette ella alay ɗum kamɓe ko ɗum ɓe yiyata summa refti akhbarahum kumpiti ɓe taala Allah to ɗon kadi ɓe fadilati ɓural al jihadi ɗiɗo jihadi fi sabilillah fi atko lawol Allah ngol fa qala Allahu o daali inna allaha no Allah yuhibbu alladhina mo yiɗi ɓen gadlona ɓeno haɓa fi sabilihi fi lawol Allah no ɓantoro sappo haɗa ɓe sappini ay yajib yuhibbu mo yiɗi almujahidin ɓe tinnotoɓe ɓe tinniɓe aljihad allazina ɓen sappuna ɓen sappino anfusahum ɓen sappina wondini maɓɓe ɗen indal idali saga hatno sappan sappe aɗa sappini wasi ko tuɗo ɓe tabita kadi fi amakine hen kamɓe won ɗon inna ligayil adu saga fotte ay ɓen aɗa nawi on dio sappino ha kadi ɗum doga non sama kala goy yo wala jaa kabayira jidi naw sallallahu makane ne wo ido do go yam julle nyana julle ke fere ko de ani atta walla yam jahab nyana na do de sinara ko da opposition do ga be jaado mara ka sudu ma landa so yiri no wodi adela ndem loto ala jaba don no ko dira ton ala iman ma ngon yeyi ko jaadu ko kabayiri ana do itede awa o wi ay kanna maska kamɓe bunyanu ko maadi marsusun mahandi kerepa ay kanna ska kamɓe fi rashihim e hiɓɓodiro maɓɓe o subutihim e tabtugo maɓɓe go fil marikati asike koye nder ka gueɗe toon ɗen asike kam bonni bina on koɓe maadi kadde russa gonɗi woni kerepama baadahu baado yoga mum yoga ko ɗum woni hiɓɓindirama o hol siga ɗum woni notinirama o hokkima ñeññama hatta sara wonti sayan wayta hunde wotere fo wonti hunde wotere ala ɓurtuɓi man ɓurtuɓi ɓe maaki o mana al aya mana aya o annahu ko woni ɗaala ala to ɗon yiɓu mo yiɗi man yasbutu ommono tabita fil jihadi ka jihadi fi sabilillah awalal filawol Allah waɗa ɓantoro a yalzimu makanahu o tabita e nokku makko ka subutil bina on tabitirta maadi ni andi maadi ɗo sa mahi ɗo
سيجد نبرا وسارسنا وتودي من غيان وتويك أي سلطان وهذا تعليم عندنا من الله متك الله تعالى تولون للمؤمنين ونحن بدو قنين كيف يكونون كون بلا تطلع عند قتال عدو إنسان حق الآية بكر ولما ذكر تعالى أن الله تولون جانتنو أمر الجهاد في أكي جهاد بيّن وبانجني أن موسى وندي النبي موسى وعيسى النبي عيسى أمر بيّ مراما بالتوحيد بالتوحيد وجاهد نعم نورني وا أمرا بيا أمريكا بريدو بيا أمريكا توحيد ني وجاهد بوادي كجهاد في سبيل الله في الله وأوزي بلورا بسبب ذلك دون نقوله يا أمريكا نيكو توحيد بلورا وقال وي وإذ قال موسى أن موسى بينه لقومه ما كبر يا قوم كونوا يبه لما كفيهن تؤذونني لورا تومي أي وقت جانتو يا محمد كاين لا محمد جانتو هم boleh kau mekai mana ben kisah tak kisah abdahu jad makko wakalimu woni moyo ti dong Musa bin Maryam ina kala ndo wi anno li kau makko ben Bani Israel untuk Bani Israel lima yakufirun tafaluna ku wanto ma yuzini kon lorami wagat peletle ta'lamun hedon andi anni yonde mi rasulullah kumna Allah ilaykum faade modon ay wal hal al halum annon kambe ta'lamun be andi ilman gandal qat'iyan gandal tadunga sikke bima shahadtumuhu duwon annakum non ta'lamun hedon andi ilman gandal qat'iyan tadunga sikke bima shahadtumu sabko ko seedi do minal mu'jizat al-bahira forudi anni rasulullah on andi ko nado Allah ilaykum faade modon wa ta'ala mon on andi sidiki gongol lan bima yetukum bi ko madani on kom min risalati modon ngal don la wa fi hada woni odo aya woni ende do yewtere tasliyatu munyin tengol rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima asabahu e gonko helimo min kuffari makkata fra makka be anda kambe kadi na lo be anda kambe kadi be gono no adu mel lorra walamma zaqu be woni no be sari ko yamri be kon azaqa Allah walla woni o liiji o yili o oñi kulubahum ber mabbe dem ay walamma malu be woni no anil haqqi gego ngam amala Allah walla yili kulubahum ber mabbe dem anil ko dage pewal ngal sabruna walla la yahdi fi unta alkama wa fasiqin ay walla la yuwaffi ko horondirta bil khayri mo yade wadunta mo erne wal huda pe wanga man kala mo laade fasiq am fasiq kharja yalto do anta atillahi do tari Allah andi do rete fasiq yalto do Allah subhanahu wa ta'ala ala rasi fakru rasi be maki fi hada woni do den tambihum kindingol andina ala adabi mawngol isa'i rusuli lorgo be don laado hatta ha innahu on lorgo laado de yo addina totta ila ko ke fero wa sayqu quluba e onagol berde dem anen ko da yilo e gay fewangal on hawri alhamdulillah rabbil alamin sallallahu ala nabiyyina muhammad
doga kam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد محمد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من تدعو بشان إلى يوم الدين. jangan tetapi Habib bin Zaid al-Ansari. Amin Rasulullah doa ni baik. Kami suruh. Kemarin barakallahu alaikum min ahli baiti. Rahmatullah min ahli baiti. Doa nasi doa ni dah. Barakallahu min suruh. Ayuh mengangkat. وإني نفذ النور الإلهي نفذ النور الإلهي إلى قلب حبيب بن زيد وهو غد طري واستقر فيه وتمكن منه ونفذ ناتي النور النورهم الإلهي النور وكاللهم إلى قلب فادي بن حبيب بن زيد te kanko rabbum ko hekkuɗo ɓanndu tariyum ɗaatuɗo ɓanndu fastagarra fihi annora on tabiti e makko ko makkano huɓini min e makko ani annora gomɗinal ngal wa kutiba lahu an yamdiya ma ummihi wa abihi wa khalatihi wa akhihi ila makkata liyushima ma annafari nafar 70 min al-ghurr al-mayamin في شنع تاريخ الإسلام حيث مد يده الصغيرة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت جنح الظلام بيعة العقبة. نعم. هكذا. وينهم وكتب ويندا له ونندم أن يمضي أن يأتى ما أمه ونين مكة وأبيه بابا مكة وخالته إنين مكة تسوق ما موت هو إذا خالد يتكلم بكرم فوق من تقال وأخيه إيش مكة إلى مكة بيه مكة بيهندم يسهم بيو تودة ما النفر وندي يمبه أسبعين جبان ده جد دوب من الخور الميامين أنا نور ما يكون به pada berarti في سنة يقول تاريخ الإسلام تاريخ الإسلام الميامين بتدل به قول له بيقول له تدل بالكم إنه كل ميامين مثلا جالكم بيقول له بالكنا وبايع وأهودي دون بايع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويي عند النبي صلى الله عليه وسلم أنت هتسمع الجنون في جبهة الظلام نبدأ قول لك جمع بايع الأجابات تبعت بايع الأجابة وبيت تبعت الأجابة Japan je tawda kambe wonno ben tawda ma wa mundu zalika al-yawm ila danyan ya danyalando wada wonti rasulullah sallallahu alaihi wasallam julde allah kisi allah wona makko ahabba bayidi ilay ahabba ilayhi mo min ummihi wa abihi bayidi mo buri mo makko ba makko makko ko bayidi mo kanko moja ahabba ilayhi min ummihi wa abihi بيد بايكم وأصبح ونتي الإسلام إسلامه أغلى بدي سيرو ده بدي ماد فالر عنده كمك من نفسي ديو أور مكو كان كوسو كاون التي يون بين مثلا من نفسي ديو كي مكو التي كي وونكين بين جنبه ون كي حكم ده كي مكو دليل نوك حبيب بن زيد الأنصاري نعم لم يشهد حبيب بن زيد بدرا لأنه كان يومئذ صغيرا جدا ولم يكتب له صرف الإسهام في أحد لأنه كان ما يزال دون حمل سلاح. نعم لم يشهد سيدنوكي بمعنى تواكى حبيب بن زيد بدرا هرن بدر تونوك أبوين قال لأنه سبكان كان لا يوم الدنيا ولا الدنيا صغيرا جدا هم فندي موجا ولم يكتب له من نوكم صرف الإسهام كدوغال كفديد
يحفظ في أهد هرني أهد كدي لأنه سبو كان كتوف كان لارك ما رزال وسيرال دون حمل السلاح مواتا جد على في حبور مواتا حبور وناكا وناقو لكنه كان كشهيدا وتوانا بعد ذلك المشاهد هرج المتانو كلها تكون مجمع رسول الله بعد دابئي صلى الله عليه وسلم وكان له يعني وكان له الأفلام في كل منها مسجد راية إذن ضربوا تدقى أي لكنه كان كشهيدا وتوانا بعد ذلك المشاهد أو هرج كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وندي الله مجمع كشون منه وكان لا تلاو لنا في كل كلادين منها كلادين هذه بدون راية ضربوا إذن ضربوا تدعو وصحيفة ما كده كوسر درول عندما كنا كمين ديار كنا تدري بتاريخه أموجه بدأ درود سوتور كارو دينا سوتر ممكن دينا كم itu mungkin jauh lebih tinggi dina kandaro بمعنى أنه خيركنا أن هذه المشاهد نريد هذه على عظمتها نريد مونرينو وروعتها نريد نريد لم تكن إلى في حقيقتها كمجي سوى كنا إعداد هبلاند داخل من جند للموقف الدبلاسيون وندرر الكبير الموضع الذي دن سنسوق لك يفوق ما شغند حديثه يوتر في ميل والذي سيحز ومتوتا إنه دلنا دمي لك برنما دم في أنوفي ساتين كما حز إنه دلنا لك دمي إرد ملايين مليون جيال المسلمين بدو جلبة منذ عصر النبوة إلى زمان النباكم وإلى يومنا حانيلا من الذي نحن فيه دون يمر والذي ستروؤك قصته كما رأتهم على مر العصور وتعالى نستمع إلى هذه القصة الأليفة من بدايتها هكذا والذي لهون ستروؤك دينو وود روء هنا دنجل وود غونتارا وود اول قصه كما رأتهم أن دينو وودري على مار الأصول جمنوجي وتعالى أن نستمع إلى هذه القصة والقصة الأنيفة قصة ساتودو من بدايتها إلى مدة مكة عند إسلامهم كدارلا كدارو إيجان إلى جولة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم أريد بوتان الشيخ محمود أنا تنجل أنا يور بالفو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاشعة أبصارهم ترهبهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون الله سبحانه وتعالى قدر خاشعة إنه خويكني أبصارهم بتنقل
andi ka dan den nanne ko yawma yuksaku nyande huncoyte an saaki ngebeleru en halu sunna wal jamaa en jabwide yewtu Allah ko yewtu ko jaati makko pinga arana mo dakko baka goddum go e makko tata ya hore makko ndar so wasfi makko kala yewtu ko pinga dem jaati kuna ko si Allah muslim don ben yawma yuksaku nyande huncoyte an saaki ngebeleru Allah huncoyte makko redono yimɓe ɓe nodde ila sujude sujjago Allah sujja kala gonno gorko e gonniɗo debbo wonnoɗo sujjande Allah arna gaɗa ɓen no wawa sujjude amma heɓraɓe e tawata ko sujjaɓe yinare ɓen no wawata sujjude ko nañan wala so tawi wona ɓen hotta dawa awde sujjande Allah subahana taala tooci atan haara no huuli ino hoykini abosar on gite maɓɓe ɗen tan hako ɗum no hippaɓe no suumaɓe hen ɗum zilla tum koyran koyto ko hersa e lo'ugol e tawata hara engal considération hara hunde goto considérable kadi kano goni blataniɓe wona ɓe ɗotte noon ko adna gaɗen ila so juuɗe faaƴo sujjango Allah o hono kamɓe saali mona ɓe hisuno onon kadi hawde on seeɗa ɗum ko ga وزارني على دالي أكيد ومن يكذب من فن بهذا الحديث أو القرآن أكيد بن فن بالقرآن سنستدرجهم دفاي سوني القبة من حيث لا يعلمون هانو كبه سؤال عنده بنانغ برمان الله نانغ سيدا سيدا كون بهبود كون بهبود أوجينا روحارون كا أتندي بانت كده مدار كون دوا وده ko sika ɗum no lutta ñande ko noon walla jehata ala hande kadi laawol kam so nastata joni fewe suynirde seeɗa seeɗa min hesulahi ala man nokkude so andude wammunila muñamɓe tum watta ɗon ko nanga on tigi watta ɗum bone on ɗon nanga on tigi on ndaara ha fisi on tigi tuuɓe so uɓi gumike mum ɗon hande kadi tawat ana wonɗo tubbude ni hande kadi tawa hande kadi laawi wammunila ɓe muñamɓe tum inna kadi no peoje hande matti ɗum ko tiiɗuɗe o wi kanko Allah subahana taala on am tasaluhum ka landi ɓe ajiran joddi ɗulaɗo ene landi ɓe joddi konna ko yuttide maɓɓe on mara kamɓe min magran no yoɓugol muskaluna ɓe sattira ɓe mara koɓe yoɓira ko ɗum haadi ɓe jaɓa am indahum ka eno ka maɓɓe alhaybu gandal wirnagal kamɓe hay ɓe waɗa hunde probléme ɓe mara probléme o hunde kamɓe ɓe yaɓe Allah nde waɗɗaki ɓe hom kamɓe ko tubunara ɓe winda wasbi muñol hikmi rabbika wonde ñawre jomaɗa nden wala takunta laato ko sahibil huuti wano woni ɗo giɗɗo lingi esi naadade o nodduno joom makko o hote kanko makko jomum ko heewɗo sunno ɗam kono no heewi andi ko annabi Yunusa o nodduni makko ɓemɓe jaɓaali metti ma moƴƴa ɓe sali ko tawhidinde o dogoy woggoy ka e laako ton o namaɓe yahoy toon laako mari haka tumbere maayo toon ko dari ɓe wiya goɗɗo ga dogo on ɗo e junubaji dogoɓe joom muɗum ma ɗuuɗo pulla muɗum waɗi urɓa o yani e makko kanko de Allah hodiri o kika ndiyam lengel hoccima ɗon yo noon jeeya ko Allah waɗi ɗum ɗon woni soñdia wona ndemo o yaltu ɗum Allah wiyaali o yaltu Allah yamriyaalimo o yaltu o moni komo yaltina hay Allah yamrimo yo yaltu hande nokko toon Allah o zanna Allah nagadiri alayhi o sikki wonde no ɓittinantama o zannun isaba mo haadiman o ande ndu hewno ko tikku ɗo isan ko acci ali kon joni wonde maga Allah ne yaltu andina Allah mede man sallam on kamɓe ɗon ɓurni makka ɗo ɓe soñdiaɓe lorra moƴƴa ko ɓe yaltu ɗum Allah yamri ɓe yaltu kamɓe yetto saba yahay nokkel kaari ono yahay kamɓe no Allah yamri ɓe yaltu isan ɗum e ɗum fi Allah subahana taala wi ɗo ɗen wala takunta laato ko sahibil huuti wano woni ɗo guiɗo linguil woni ko hadis ko ɓe maaki o andi ko Abdoullah ibn Mas'ud filli hadis on immode no Allah sallam maaki Allah sallam maaki la yambaki li ahadin an yaqula ana khayrum min Yunus ibn Matta la yambaki hana
ahadin hay goto an yaqula don ti wata ana khairum min yunus ibn matta da ko don yunus ibn matta ana goto no wi'ano walli wonde mana don nangi ñore makko godde Allah subhanahu wa ta'ala rewi hoore makko bayam kum sinada sanga de nodduno yo makko ho kanko makko so tay ko hewdo sunna tawno no ko angigo gande wonde o ko dewo Allah ni ba fewno on say noddugo Allah ton den ka reedu lingil ton ko baada wowti andi go no faabotoma aqida makko hollugo on man jogo goddo mari aqida selludo ko maapi yo ko maapi taw tajo hakkude makko relation hakkude makko ci Allah walla tam donc tomo inni an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin reedu lingil o jangi dum wala no min dandima o kadi ko ni min dandita kala gomni Allah subhanahu wa ta'ala kala gomni Allah o taji ajrumede makko ni Allah subhanahu wa ta'ala andi fi makko re do andu Allah on waamo yaate problem ko wonno izam do wadi o inni walawla annahu kana min al-musabbihina labisa fi batti ila yawmi yub'athun sinan glati musubna nadi subhanahu wa ta'ala kwati ay kana on ko fiil maadi kan walawla annahu kana min al-musabbihin law nusda'u nursubna law aruna do golom ko to reno mi to yama to kango ya dargo ka tonne ko to ngalo reno ya ko mita izam bolli jaga na relation Allah law ado ama paade e non ko himbe nga sonji ga ne wadde fere hoore men atulen atulen nyulende affaire atulen wadde sadaka de dugni de biang arale maaye ulama man to wi wonti o yanti Allah sanga ne wende o anta masanga sattede do andi ko non kadi annabi Musa ari firawna no andi ko makko dole e wara ko mari kon dole mari jawde fu kanko no jodi kala ko fala ko no wadede wonde be fo yotir baba makko ka be yak no no seppude fo yaw ado subaka yon tan yaw be yaw jamma be yalti ko do baba en jogal ko e firawna ko lel mo on be ya nabi Musa baba yeddi be gebe e firawna ko no rugi do ara asike pelle e ni Musa inna lam turabuna ayu tam kalla innama ya rabbi sayahdi Allah no wondi e meden o fe o leylan ko no gedeten ay to jarre son kam bayna bahar on yes no ma ngo yes mabbe ma ngo nil yon non dina ba ba do ala kayare be du da kam o en yo Allah len ko rewre Allah wala sayahdi izan ayu ila sama ko no subhanahu yona ɗum fof no holla hen ɗum wonde Allah subhanahu wa ta'ala on resi on tipittigen tawi hara marno relation makko law ado on tipittade Allah subhanahu wa ta'ala akirtamon olon kadi laaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam ñande kamɓe Abubakar Siddiq ka famnere ɓe jokkita ɗo andi ko geɗoɗe temedere waɗano kala ka ɓe yiya ɓe adda ɓe wuuri ɓe maayi are on waɗa ɗum won majjuri ngeloɗi temedere joni ngeloɗo onde ha joni ɗum nam jawde sama kala on kam jina fewno on sey annaɓe saɗa Abubakar ɓe maaki o ɓeesirne ko ɗo joni ɓe yeeye andi ko konti ndunka o andi ndunka ka koɓe ne addi ɗo noyano ndunka ko dow wondi sa ubbini ke ko andi wona wonde nde yarani fawre nden ko dow nde wonti ko fello ni nde woni joni noon annabi yo makari laaro sadde makko Siddiq ɓe maaki e Abubakar ma jarnaka bisneni allahu salisuhuma kinno sikkema yimɓe ɗiɗo hara ko Allah on tammo maɓɓe on ɗum sikra waɗade ay kanko relation kam o yittaali kanko toujours haray relation kamɓe ande maɓɓe ɓe andi kamɓe dulaɓen Allah subhanahu wa ta'ala no anditi maɓɓe accetta relation kuppa aray ko noon kodi hana warrede ko ɗum Abubakar Siddiq sallam yiɗɗita naalmo ngal ɗo ɓural ngal o yangande islam ngal ila ñande ɓe penna kanko ini ko gonga ko ɗum waɗi kala waɗɗo ha seeɗa Abubakar Siddiq moni laaɗo monto ɗo gandi ko feƴƴinoɓe makko on Abubakar Siddiq kañum o sabajo rabiyata bum kabu ko feƴƴino ko noon en jangi fi qissa mum ko ɗum waɗi ɓe maaki ma li ahadin indana yadan illa kafaynahu ma hala Abubakar ala gooto enen ɗo ɗen waɗanɗo ɓen ɗo goɗɗum sinamen yoɓi on tigi men joni ni on di place kaw tawata o wawi heɓude illa kafaynahu
ما خلا أبا بكر فإنه يكافي به ما كافي به الله يوم القيامة لما نقول بين أبا بكر كم بيبتمو قال سبحانه وتعالى أو كما قال أنا يقول كم بكتاب دال سيقول ولا نبي توزر على تنو كبر ما أنا فاكر جاكو دوا كي جزء مؤجر فالو مسار إذن وي لولا أنك داركه سنان هو تعالى النبي يونس نعمة النعمة من ربه مرجو مكو لنبذ بالأراء وبكت نجوني كبنجنغا كفونغو هو مزموم حركة ونيار ونيار نوكانو بينان دون ونيار نوكادي الله نيارنام ربنا الله سبحانه وتعالى jabani odan di majabani mutu boy makko mo andi kan ko njom makko baka de ringo ko Allah not noton Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ko weli Allah moƴƴa dañ ko don kadi ngo yawton dem kama ko adon ñan wajita bawo subi marabbu jom makko fa ja'ala wadi min as-salihin jaabe mo bibe wa in yakadu lazina ibino kafaru be yedbe la yuzlikuna kan de bil urema de bil urema be musari ngi makko لما سمعوا الذكر بدنا نقول القرآن ويقولون بأن إنه من لا دول مجنون وفيته أبي أودو آية نقول لا وند يتركوا قوان كويته كونيان نليبا قول ويكاد الذين كفروا يسلكون بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون الله قال ما هو القرآن إلا ذكر كنا واجب كنا جنتورك للعالمين وننتقدهم نعم ستوها كسمور اللي فيها دنگنا جنت اسم من اسماء القيامة الحاقة ودنگنا مالحاقة ما هو مجا وما أدراك أن ما مالحاقة تقول دنگل كسبت بيننا سمور دم كوبم وآدم كوبم بالقارئة قالوا دنگل يعني قالوا دووا واللي فيها كما قال موني فأما ثمود أما ثمود كوبن فهلكوا بهالكلام بالطاغية حين يوتلو كيرو وكن سكر أورن بين كسبوا جون باجي ما بين إن كجون باجي هالكلا وبين أكو هند نوكا كور نورون بيوت كيرو ماري نورون بيوت نوادي بودي كهاني بالطاغية وأما أدون كوبن فهلكوا بهالكلا كدبريهن هندو سارساري woni o sarsare ngar to wala en do hito ko wondu e mungol mari hito no mari wonde mungol aati aten sattu ko kadi fu ko lu wakati sakaraha alaihim Allah eltudu e mabbe sabala yaali balde je jemaji je samani ayami balde jedas woni yontere o suman jokkondirde Patara القوم يمن فيها كسارة كسر أكو ينبك أنهم كم أجازوا ناقل كجول تمر خاوية إرتيد كانوا يبيد يقدرون وين هل ترى لهم توسع ينبن من باقية جديدة على نقبة مكتهند آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين يوالتنك الله سبحانه وتعالى en janni be karma ko be won be en jannude tan ci Allah Allah min jambe ni ko manati mo jardal be joddi al janna enen kadi won be jangude be en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo fami e kon e jangude ko nenana en golliti gol tay darsuji handeji din ko do woni ko di dari en fittoto goddi go kadi jango inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.